Ka Coordination Committee on International Border CCIB kaladawa na kasorkar ban ker sainar nadu zero line jong bat ke jela Meghalaya India bat kari Bangladesh u chairman ke CCIB uba suk kenjai merchiang ulong ban nadu kalai terik mentau benai ki bor sorkar kilawan sakasnong rohong kum ka baha ba kathany amlarem subdivision ban sedang ke jing ker sainar wat hapreng ke jing persyak ki pajba khamtam ki trai jaka ke Bangladesh bat India ka than dauki gadang sa teng hadien bagi trajaka bat ka CCIB kiladawa bandai ban ker na du zero line kenang ban light na ka jingdu e ki jaka ki puta jong ki khasi na India Badhaka juga poru kidan ki jaka ki ba dangdan pada kerja nakaliang jong sokar India sokar jela kim shim ladang kan wana man ban penbaik dia bini buat sam ki dan pada jaka nomor ba katkum ka agreement ka ba 1975 hi lada kadan hi kaman nakaliang jong sokar ki ban penbaik ya kan ya ban ngaso menangoru ban nakaliang jong pri hindro pomot ya mali ki bla shong mentah lakatu lakatnis nam badha juga poru nakaliang jong deputy sem ba pustun dan sam shim iladan kan ban yakran ban kli ini ki ban ai ke bahatam nam ta kaja tam di jong tino snong jong tu dang sa namar kumbang ihi ba kapisa kala ban do dak no puaru tunrai katu kajaka ladangi penne pensa ban kan ya isa pateng bat kibri ba hadian habut kinyo ban drak yang hak tu kajaka bat kai bangi iru ba kumbang nagalang jong ka sarkar ka ongi ba bada ki fencing kata kama makanaru Kibriyo na kedua dang katahan kinyo ban negra pan yang halda jong tu sing ndai ko mapi hi watang ka kipuar wa nu niru ki kharbang lanang tin po Bangladesh kiwan tu wan thiam lutu ban kan no tam la sha dala fencing le kala long kumba kibriyo jungi kirap la sha dala di porat kala long bangi pen rap yang kharbang lang ti ban so ban ang ba nagalang jungi sing ru ni kentu khantam me ki try jaka ki badan hakani ka kenhuan jong sisi bi bang ya chmat ba kit penne ya kalong ya nongrem ba kenum kela sini satai mar kema wa kapisa sisin kasi kan hundai ka khando ka siap kan isa pateng ban ni hapan long scam ban ngai ne akan CCIB hadu bang ne yo e ka job ban yo ban kiar kata karkom ko badai ban penhun yo nong song jong tu da basan Ojidar dan katlang bat ka Coordination Committee untuk International Border adu ki aku ki Islam yo alikno ngajulab ba bun ki meeting bela jupulong na ko ki jaka ndai hadu penta Imshamai ne ban pau ta kita kishin bukan nak kalian state government ne nak kalian ka sokar kemiru kim sam nak shim khia apa ide bakan ka international border apa ngi apa ka interstate border ya ka ba hapdeng ka Assam bat Meghalaya lai penbe kam ne nak kalian ka sokar Meghalaya ro ka de bandan ji kli kam ta international border hagasne ma arjan san arjan rio ka pengipe Nila iya kapur ba idang di in charge i southern kupar roy i ngakan mau ilik bisit hi dala de shakiniki border tinga kermen bangangi scam bagani ka sorkar ka pementaru kadi bani revisit yang sisisin bagani serbi yang sisisin bat ka jingdawa jongi giseng ki bidan kat lang ka FKHP ke ACU bat ke HYF ha ka lama jong ka Coordination Committee of International Border ni kwa ba nakaliang ka sorkar di ban revisit ban survey yang panang ta bagi kwa ru ban kinkir yak fencing nak apa uzero pila bai tang ni kinti tang ni ki kalong ba ni kwa ban ne pensa ki jaka puta jong ka ini ban so kinget ba kini ki jaka badan hapok kapot ngishim ru na po daw ki ru jele khola ki badang sa ban ke ja fencing kilong ki jaka ki ba ngirat niriang lagi pau snem kiswa ki pa ki blare lupa ki lakbun lagi jintre shitong ki try snong lagi nong rep hakto bathan te phindalik pe leknyo yakni jaka pingi da jinre phirian suda kamlang kum kawik ki bodar ane kum se Kashmir bodan do tha lu mau suda bomdan ki jingse so te ka sarkar ko jing kadi ban so so bahaka jaka ka basi so ba ki nong song snong ki imja na kan ka jinre phirian kin ke no 6% phoyat lagi du no ya tu kadap karian te kata kai kalau baka sarkar kampar khat na kini ka paus nam jingi te kata ka we bang ni ya ye yeng ha kanong rim ba nim kwa
CNC ke jaka jongi ru bakan dek no saka baru ngari ke jongi pangin kuaru CNC ke jaka Bangladesh bakan wan singi te ni kwa bani kimi uti pa na kalian sarkar kini penbai bat kas central government bat ka Bangladesh government pendek ke agreement ke badangsa ba fencing ke di ban yai bank now zero line pakai ke badangsa ke jaka baladan bani kanyai ne bani ini kan no ya tu ke menilado kemila ong Jerman hakapol pre-independence barang di Pakistan lada dua rupa lagi pau ajar eka ke jaka di ke bangladan sistem kilong kepa ki jongi katus nem bandret bandiang kini jaka ki soki pai pada rupa kini lek pennya petang kita kinti yang try please Keno ka an ka ba belum permanent ka ba asu ya kapan amen nan ka bala adalah ka an kano siliang try kala la ban penbet ya kata mereka kamdan ajeng persangan kalian ka government ya kapan le kunta percaya ka mujung pai ka gidang kebelan tiba kijaka ki ba kijaka ki basyak ta kasorka ke depan berkat kia penuh sampai kijaka ndo kijaka sekiwi parkiri mang thai ba kadon kenu ka agreement po ka partai ka banne serta kelam penuh ka balong surigit ka ba ma su ka ban amen ya ka banne sekuen ki banda bede barkal kuat kan sarai aga jing besar ka bahok gin pediang ya kata kasyong ka kuat ngingin hun ya kata namar ngimdan su ka jing chania ya ka sorkar la ka tu phau isnem ni la ya sape ka jing ya kendo ka jing tho di wang ipa po ka union government ya kendo ki minister sorkar nakapor sa kapor mereka ikut tangka jengnya di isya mereka dia apa mungkin keren dak pumbai kam dak pumbai pan kemau sisian pak preston dia kendo uang bana ikan lagi isu nanduk ke pornoa nanti pula dona maka tu kapor kau kayak ba long responsible statement kat minister ban ai kapukum kena kerja statement kemudian kita kecil clear suatu long minister menteri ka nakabenta ka palalajong na nakabenta pa iba nakabenta kendaw siap na nakabenta ki personal estate jung dan nakadiyang HNVF tang kendian so Chairman Chai ne kuri phang trong kadi ga jingker fencing chatai po border mo kolong ba nakalen HNVF ka pachai ba kamaham ting sarkar ba kamde banyak kamat ini kam ba kelas dan ni su sai ba aposter menta apotlik system ka ya yaki keju iskeju kumbingin su phai bang sedin ka jinjar beja mukro kadi tang la jing yaki belum kam border meglam ka sam kata kalong hapo jong gari india ndai kani le kalong ba lari hidup lagi ni jaka kaya chang shabar jong ka ri jongi aya chawai kamde ju tang po ka india lali ka ni ka sinjam na kalian jungi laiseng matangila pensyai ba onda kini kani ka sarkar ka ya chakmat ni kan petrol ni kam care fencing rem don kanu nang rem kalau ngaji penkentha ini ba haban her ban kan ta bat kerparu ya kita raja ka ki besa hati borda ba kidai ban bu jing kli ban ngop ya ka sebai ka tingka naman kidi ban sutu ba kapateng wan kanandon noni syukmat ya si bentangin ngop ya taga tingka batrua da mano kan sakta kapateng wan tangitai katu ho akar ki jaka ki pahap po Bangladesh umpwa bandu uong ni de panya fight back badai panya bantai uput katum ki jaka kalau bas mulunga pen prio badon kata ka quickly ndesukan san ngaptip kai gada kai ka bor ba pelong yu ban ban telah ki jeng perkat ki jeng sonto tan ka por ka belum kon kata boleh tu gi ki brio ni
Satu pis. Ni sim ni pedang ya kata kita ki jingle ki jong o ki basaki ya kata. Kita ki jingle ki jong o. Ukram keren ki ba long ba ulong punta keren itu ki jingle. Dia la sulung nok punta. منو في فايلي Haka arpo wait tarik jong na Desember arhaja arpo wait. But halor kani kalong ka basung ngo baga sorkar mikala sipor sipo benai ban file ki fitbe. Ki bentar ki bete berka kuat sobhan a. في فايل هاي كون يا سوبريم كورت Emang ni apa mikla kuat. Kini ki kenyak benai le se kala bandai kini ki benai November lani. La benai benai Oktober November. Tamba di ngimyo jengtip ke pati kena. Nala poi sekakam ke bagin hap. Bansai me ke station sakut bau sunjak la kaca. Di tangkap tak ke bangit. Lanong dia ke lain terik. Jauh ni benai Desember. Kibor sorkar kilahir sati border bat kena kijingjia kerja por Hong Kong po Anggaran subdivision po Jongga West Janji Hills district hakaba kibrio kiba pentrai ke border fencing kilale dekat bat ki mesin bat ki JCB nakabanta ban sedang ikakam kila di dekat tendau hakal lain kebasis pasan po no border pila di ya kena ke kampung ke CCIB ngilaju ya keren nakapor cekapor kalau kakam ke ba kia kakam ke badan kam hadu kata-kata nama kata ya kakendau ke siam jungi kipaipa nalor ba kadang ni ya pai cakap history. Hak kecilnya pen buat ke India pada ke Pakistan gitu kipo siapa pakan kai ke Bangladesh. Kalau kan lepas ke Cindut. Tapi bon spa bat hajar akar kibahab sabar jong kari India. Yang bukan lagi cakap. Ngidon ki dulir ki land documents ki patah Properties Council, but kita ru kijing thok kijing tar nado ke por parang, bakini kita kicakar kijongi Henry, demarcation, kijing pihak ke India pakai Pakistan kita kicakar kilale ino seti, de nalar kadi kijing do hibangi la do, aku tu ke por ke partition India pakai Pakistan, mentali le ndala care kadi ke border fencing. Nalur border pila ki bala don mentah. Ki pampate ki dang datang ki temporary pillars. Ji sispa sampo no boundary pillar. Ngker ka jingjengai no boundary pillar hapo India ki cakar ki jong sispa sampo meja. Kalong ki jingdo ka bakrao ka bakta ka yap ki em jong ki long ji long sem. Di border. Apa hakalai tadi kumulaong dia. Bana kalian jong kisang mahalang ki baju yai perkan daga jing kikli ya ki jingdo no ya ki jaka ki pota ki jongi ki layale shati ke PSU SNYF napo Anggaran subdivision unit ban po West Janji Hills unit ya kapan likhang ya ka jing tre ya ka border fencing hang thi markam long katkum ka jing angnut ka jing kwa jong kitrai jaka jong kinong kra hang thi kung kai ka ba nga soba ban pentem ban ya tu api ba ka jing le hang thi kalong kaba jai dan kano ka jing le jubuar
Kamdan kana kana ka jingkren khor yenu ro. Abagi leader no yalam jogi di isang ay kendo ikinong tray dak akor te play. Kila ong yaki tumidong tray pakin sange no ka jing tray ki joki namar bang persya yaki jingle don bor ke jong sarkar ban kersi spasan punya no border pila namar hidup yaki cakai dah dak bajai jai kelek khang yaki kamdang kano gaban ketakti gaban pensau penmong kaktiang katli iki ngai ke jeng yoro ing isem kantam unit pada tengah kesantare hadir balada pensange ka lami ke media print media ya ka jeng pensyai na uai urang ba bakatengu Pak Wan Salan dah dia terajakan apa Hongkong kila penmi ke jingtho dakaba knyok ba ke KSU lembaga HNYF ki bayale bankang kila ledan board dakaba ki omba ke jingkel kalong persya ki terajakan ikamro bamaki kum ke yeng ki lapediang kilaya menjur ban ai jakai ke sarkar bakan care haki jaka ki jongki te hoi kum ka CCIB kum ka kenhon jogi sang bahalang apa satri jong ka CCIB ni buram ya kamon ka bagay do jogi brio jogi try jaka apa isim ya karai dah kejingkit klik dah kapal perkat bah makin air ki jaga ni suburam ya kata tenre ke papen mong yani ke papen sungsi gi kum kasih saibi kumba kata kom air jaga ke jongki kalong kaba kimba pan air kabari haka papau kabasya ko bani tu amni Pak Wan Salan udah uwe lagi core committee member jong ke CCIB haki por ki bawa kita ki propose nam but na yeng jong ki nanto ko sedang ke CCIB kila don ki brio ki ba mi na ka yeng balong ki kot ki ba jerem ban persya ya ke jingker saya nasia apa border nomor ki do ki caka